Neology our Zinda Chasing Cloud, di mana korang akan dapat bawa ke arah fruity, mixed berry dan juga creamy, and also akan dapat bawa ke arah vanilla guys. Di mana untuk siapa yang kat luar sana, especially kepada akak-akakku sekalian yang suka bawa vibe-vibe manis-manis buah yang feminine and also cute, korang boleh pakai kita punya Zinda Chasing Cloud. And lagi satu, Chasing Cloud kita, saya boleh katakan bahawa dia adalah above average. Boleh pakai untuk daily wear, in the outdoor, tak ada masalah. Untuk longevity, saya boleh katakan standard 5 atau ke 6 jam, depends kepada cara pemakaian and also pada kulit masing-masing. Dan this one, saya boleh katakan kalau pada akak kat luar sana yang nak bau, bila berjalan je, orang sebelah boleh bau, boleh ambil kita punya Chasing Cloud. For this one, Zinda Chasing Cloud kita sangat sesuai kepada any occasion yang nak bawa ke occasion yang casual, daily. Nak pergi kerja, tak ada masalah. Yang paling bestnya kak, bawa pergi dating kak, sangat sesuai. This one, kepada siapa yang nak Zinda Chasing Cloud kita, boleh dapatkan di dalam beg kuning kita sekarang.